Election menjadi MLA jang Sohïong kan long ke sepau terik uji mang araja arpulai kesengi banyo vote kan long ke khalai terik uji upnai kesengi khadu bantep Kyrtong kan long ke arpsau terik uyayong pat ke jingpet bnya kan long ha ke arpuai terik laban kedau hang ni baik election Sohïong la pensange no shwa namar ke jingklan no Kyrtong ke UDP upa HDR lingdo Hakajaka jong u ke UDP klajit no yu kun Pyrshah jong u upa Sinsha lang lingdo na lor upa Sinsha dan ru upa Samlin Liang upalong sitting MLA but Kyrtong ke seng NPP. Naka Congress la penyeng da upa Osborne Chana ukun jong MLA but Menteri Berim upa Nit Shabong ka HSPDP kala penyeng da usan dondor renta thiang. So tamong no. Hakawi kesengi ngin long kinong tong bikin nong thok dieng jong no. Hadu mentang impar realize bahkan ni kalau ada long. Nyobos na mencuau so tam kren raktir. But now it happens. It has already happened. Ki MLA kasi gede tang kinong tong jogi MLA. Remember that. Kan boong MLA garo side. Kadai hok bagin char ki bente. Ipang kumbiya. Yang palba way. Itip yang Kyrtong yung way. Kumta in angita ka jimaya ka pa kokru. Kunjo. Siguro tang digigitin baro siguro jako. Katang yai Presiden jong danang presiden bandan kat bati Presiden jong da rang unit. Toh. Mentang ipetuna pangila kapidu ribon kum kadak tu di patrikam yang ni ka ambulans lengba ka HYC rang unit. Kekumta to ai bagi ambulans kan long di mentoy ya ki nong lengba ka HYC apa de di dalang MDC badru asal sekretari jong satra body bana job kanoyo to nilayo ban kap bakan long baki sekarang berkilia